Gражданин Россия кетип атат. Гражданин Өзбекистан, Кыргызстан, Тажикстан хамма башта жүрөт. Барды калып атат биякта. Эки жылдан бери, эки жарым жылдан бери жүргөн балдар бар, тажик балдар. Endi keldik endi. Nima qilamiz endi? Boshqa tushganda ko'z kerakdi, balki. Endi bola chaqani sog'inchi bordi. Endi Rossiyada jur'at endi ayolim 3 voyaga yetmagan bolam. Endi nega olib ketishmayapti bilmayman. Endi hozir yo'q, 1-200 odam bor bu yerda. Bor Aziyadan. Bor Aziya deydimi? Endi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston. Kimdir uysiz qolyapti, kimdir otasiz qolyapti, kimdir bolasiz qolyapti. So'g'ishga kelmagan tushik. На сегодня известно о 1500 гражданах Кыргызстана, подписавших контракты с Минобороны России и участвующих в войне против Украины. По данным украинского государственного проекта «Хочу жить», предоставленным телеграм-каналу «Украина. Центральная Азия», число установленных наемников из Кыргызстана за полгода фактически удвоилось. Это уже не отдельный случай, а тревожная тенденция. При этом есть и другая, менее заметная, но не менее тяжелая проблема. Выходцы из Центральной Азии, оказавшись в плену, остаются вне обменных списков. Так, с Авазбеком, военнопленным из Кыргызстана, мы встречались еще в августе 2025 года, и его до сих пор не обменяли. Они правильно делают. Я видел, пришел, видел дома сколько разрушено, сколько это умирает, сколько наши умирают. Сколько вот российских солдат умирают, дети умирают, сколько здесь. Я видел потом, что... Да? Не украинский, это вот, взят, это дед, старый человек, там, 64 лет, куда? Умирает. Отправляет штурман, ничего не знает, умирает. Я не боюсь, я Бога боюсь. Все. Я вот правда сказал, я ошибся. Извините меня, вот, кыргызстанцы. Я могу сказать. Но вы осознаете, что это самая такая большая ошибка? Да, у меня жизнь большая ошибка. Я лучше сидел бы в России, это подделка по документам. Или даже сейчас, 15 лет, например, Сейчас 15 лет я могу сидеть в Кыргызстане. Сейчас заберет, я буду сидеть в Кыргызстане. Я ошибки сделал. Одна попал, ошибки сделал. Я желаю вот Кыргызстан мужикам. Не надо ехать. Не надо. С момента этого интервью произошло уже несколько обменов военнопленных между Украиной и Россией. Однако Авазбек до сих пор в плену в том же лагере для военнопленных. Авазбек байке, акыркы жолу жолукканыбызга жарым жыл өтүптүр. Жарым жылдан ашык өтүп кетти, да? Ошондон бери дагы деле туткунда турбайсызбы? Туткундабыз, дагы эле отурабыз. Кандай болуп атат ошондон бери? Өзүңүз маанайыңыз кандай өзгөрдү? Эмне сезип атасыз? Ошо боюнча айтып кетсеңиз. Өзгөрүшлөр жок дээрлик. Ошондой эле, баягыдай эле. Баягыдай эле отурабыз. Байке. Башка яңылык жок. Иностранцлар 2 жылдан бери кетмептир. Бардыгы тең эме чет өлкөлүктөр, көбүнчө. Аларды болсо обмен кылышпайт, Жок, кылмаптыр обмен. Бул эмне үчүн? Анткени биздин мамлекеттер кызыктар эмес окшойт, обмен кылгангачы, алмашууга. Кандай дейсиз? Эгерде аракет көрсө алмашат эле да, туурабы? Да. Бизде ошол интервью кылганыбыздын максаты ошол да. Анткени силер калып атпайсыңарбы? Нема десе болот? Мекенге келгүү самат атасызбы? Сагынып атасызбы? Үй бүлөңүздү? Албетте да. Ого өтө курчу болуш керек, анткени акыркы жолу жолукканда сагыныч күчтүү дедиңиз да? Сагыныч болот энди. Ого өтөр күчөдү да. Эndi 3 бала бар. Biri 17 yaşar, biri 12, biri 7 yaşar balam var. Sağınç bulat. Байланышып атасызбы же байланышкан жоксузбу? Байланышып атабыз. Эмне деп атышат туугандарыңыз? Жакшы уят. Мен балдарым энди Россияда, гражданин Россияда. Паспорт алышты.
Xat yazışat, посылка jo'natishdi. Жүрamiz endi ulg'aygan kunlar. Siz ошондо айтып бердиңиз эле, подстава кылып сиздемечти депчи. Поддельный паспортто Подстава endi men DTP'ga tushdim. Ооба. DTP'dan nari 2 yol bor edi. Men bu yoqqa keldim. 2 yol bor edi. Siz акыркы жолу жолукканда да айттыңыз, мындай өкүнүч күчтүү дедиңиз да, өзүңүздүчү. Ошол согушка барганга, ошол мылтык менен дагы деле өкүнүч күчтүү да, дагы да, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Өкүнүч nima desam bo'lar. Endi har bir odamni boshida bu narsa endi yo'q, endi bu yoqda qiyin bu yerga kelish. Endi mana 7 oydan beri o'tiramiz. Hech qanday jangilar yo'q bizga. Admin bo'lmayapti. Гражданин Россия ketyapti. Гражданин O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma mana shu yerda yuradi. Барды калып атат биякта. Ha, 2 yildan beri, 2,5 yildan beri yurgan bolalar bor, tojik bolalar. Endi keldik endi. Nima qilamiz endi? Boshqa tushganda ko'z ko'ratdi, balki. Эми силер алар менен да сүйлөшүп калып атпайсыңарбы? Аларда өкүнүч сезим барбы? Да. Сиз десе, бирдей эле да. Бирдей эле да хаммада endi кандай endi. Kimdir ota, bola, endi bizda ota-ona yo'q. Endi bola chaqani sog'inchi bordi. Endi Rossiyada jur'at endi ayolim 3 voyaga yetmagan bolam. Endi nega olib ketishmayapti bilmayman. 3 bola. Анткени сиз кыргыз атуулусуз да, туурабы? Hamon Qirg'iz atloqman. Кыргызстанда. Qirg'iziston Анан grajdanlari. ошол биринчи кезекте биздин мамлекет силерди чыгарууга кызыктар болуш керек окшойт. Mamlakatga jo'natsa, mamlakatga, bu yoqqa jo'natsa, bu yoqqa ketamiz endi qayerga olib ketsalar. Сиз эми акыркы жолу да айтып кеттиңиз, ошол Кыргызстанга кайтсам, ошол түрмөгө түшсөм дагы, наемничество, статья боюнча. Буга даярмын депчи. Даярсызбы? Dayormiz da endi nima qilamiz endi? Keldik, o'zimizni arshat etdik endi. O'tirishga ketgan tayyormiz da balki. Bizni birov nima qilgan yo'q endi, o'zimizni gunohni endi aytayapmiz endi. Erta japsa. Bu yerda ham o'tiramiz mana. 8 oy o'tib ketdi balki. Siz ошол маекте да айтып кеттиңиz, ошол кан көргөн, согушту көргөн аябай мындай өкүнүү сезимди күчөтөт экен депчи. Барба башкаларды да үндөп кеттиңиз эле, мекендештерибизди. Дегеле ошол Борбор Азияда жашаган мекендештер. Эndi качпагыла деп. bu yoqqa endi ko'rotamiz qiyin. Ko'pchilik o'lyotadi. Kelganlar o'lyotadi. Ko'rdik. Kelmasin deymiz bu yoqqa bo'ldi. Qiyin. 7 oydan beri endi o'zimizdan o'tganda o'zimiz bilamiz balki. 7 oy qiyin-da u 7 oy. Bir kun o'tishini ayting. Ошол маегибизде дагы эң чоң ката ошол согушка барганым дедиңиз эле. Ошол туура. Soğuşga bormay işte o'tirganim yaxshimidi Rossiyada. Endi bizni nimadan jo'natganda, bu yoqqa. Otelga bordik, oteldan nari yoqqa borasan dedi, keldik. Pasport beraman dedi. Bildi endi, bilmadim endi. Bola chaqam pasport berishibdi, olishibdi bola chaqa. 3 o'g'il olib maktabda o'qiyapti. Endi bize nima bo'ladi bilmayman. Sizniki эми Я не знаю точно, да, сейчас это, что будет концовка наша это. Или Киргизия заберет, или Узбекистан, это, или Россия, не знаю. Не заберет 7 месяцев уже. А 2 года сидит здесь. Көбүнчө ошол Борбор Азиялыктар, ошолор да амин кылышпайт. Тажикстанлы балдар отурат. Mesela 2 senedən beri. İlvan et bala 2 senedən beri. Kasal. Аларды биринчи кезекте амин кылыш керек болуп жатат, инвалидтерди. İlvan et. Bir pütü yok. Жатат 2,5 yıldan beri. Bir pütü işlemeydi. Admin bulmayıp. Endi hazır yok. Bir 200 adam var bette. Борбор Азиядан. Борбор Азия deydi mi? Endi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston,
Алар көбүнчө эмне үчүн азгырылды? Акча үчүнбү, же сиз айтып аткандай паспортпу, же ушул эмне үчүн кетишти да согушка? Же подстава болуппу? Endi ko'pchilik keldi, pasport ko'pchilik. Гражданство үчүн да? Gражданство beraman degan uchun ko'pchilik berdi. Gражданствоga. Men bola chaqa o'qirgan endi biz ham 2010-yildan beri yashayman Rossiyada. Bolalarim o'qish kerak-da endi. Dokument uchun kelingan. Pasport uchun. Belki. Сиз эми эмнеди дагы бир жолу кайрылуу кылып коесузбу мекендештерибизге, Борбор Азиялыктарга ошол согуш боюнча? Анткени дагы деле азгырып алып барып атышат да, дагы деле саны көбөйүп атат. Согушка баргандардынчы. Бир кандайдыр өтүндүү сөздөр болсо жакшы болот эле аларга кайрылып согушка барба депчи. Endi birinchi yo'l aytamiz, endi har bir insonda o'ziga bog'liq, bu yerga kelgan ko'pchilik o'lib ketyapti. Ko'pchilik o'lib ketyapti. Kelmasin deymiz. Ko'rdik. Ko'pchilik o'lib ketyapti. Өлбөсө да туткунга түшөт, туткундан кийин тиги наемчи болуп түрмөгө отурат. To'g'ri. Мекенге кайтып кетсе дагы. Makonga qaytib ketsa ham to'g'ri, turmada o'tiradi. O'zgani uchun. Siz акыркы жолу айттыңыз өзүңүздү мусулман депчи. Азыр орозо кармап атасызбы? Inshaalloh 5 mahal namoz o'qib, ro'za qaramoqdaman. Жакшы, орозоңуз кабыл болсун. Rahmat. Анан ошол маекте да айтып кеттиңиз, ошол өзүмдү мусулман катары эсептейм, бирок башка өлкөгө барып мылтык менен башка элди аткылоо бул чоң күнөө болуп эсептелинет да, туурабы? Да, to'g'ri. Сиз аны сезип атасызбы мусулман катары? Endi hozir bu yerda jangiliklarni ko'rib qiyin endi. Bu narsani ko'rdik o'zimizda ham. Qiyin. İnsanlarga qiyin. Kimdir uysiz qolyapti, kimdir otasiz qolyapti, kimdir bolasiz qolyapti. En so'g'ishga kelmagan tushik. Бирок мусулман катары, күнөө катары эсептеп атасызбы? Günah qatar, o'zim gunohkorman deyman. Nima uchun kelganimga o'zim ham afsusdaman-da hozirgacha. Bu yoqqa kelganimga afsusdaman, nima uchun keldim. Шайтан жол болду да, жаным. Yelkadagi shayton. Pasport olmoqchi bo'ldik. Aqcha uchun emas, pasport uchun. Алло, Assalomu alaykum. саламатсызбарбы? Наргиз бекен, э? Да, Наргиз. Биз Авазбек бекен жубайсызбы, ошондо? Да, жена. Жена, да? Хорошо. Кантип барып калды тияка? Сизге айткан жок беле? Bizga aytgan yo'q, o'sha avariya bo'ldi. Mashina meni arada pravasi fashlibi bo'ldi. O'shunda orqali nima ketib qoldi-da, biz ham o'yin deb nima qilsak, u ham o'zi ham bilmay qoldimi, bilmadim. Alloh shunga rizqini qo'shdimi, ketib qoldi-da. Ошол подстава болуп калды деп атат да? Подстава болуп анан кийин ошондо. Mana shunaqa bo'ldi. Pravasi nima ekan-da? Avariya bo'ldi. Pravasi shunaqa fashlibi ekan, o'shunda nima qilishdimi? Ketib qoldi, shekka. Аны согушка баратам деп айткан жок да, силерге билгизип. Айт. Yo'q, unaqa biz bilmadik-da. Biz bilmay qoldik-da. Hozir bizga ham xabar yo'q. Biz ham 3 ta bolam bilan o'tiribman mana. Бирок Кыргызстанга кайтам деген ой бар. Кайтам деп атат. Кайтат элем депчи. Ha, mayli, qayerda bo'lsa ham eson omon salomat qaytsa bo'ldi. Ооба. Ошол салам айтып коеюн дедим, эже. Rahmat. Рост числа граждан Кыргызстана, вовлеченных в войну, и истории тех, кто месяцами остаются вне обменных списков, требуют реакции. Властям Кыргызстана, как и другим странам Центральной Азии, важно усиливать работу против вербовки, добиваться внимания к судьбе своих граждан в плену и думать о том, что будет с теми, кто вернется домой. Иначе последствия этой войны могут проявиться уже в нашем регионе.